ডিব্ৰুগড় কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন পেন KACCM MLA ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙাফান নাংকাচিতং দিল্লী জন্তাৰ মান্তাৰ লং চোচে জুনজে পিন পেন কাচে সং সনামবান চক অটমলং ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আতুম চিংকি চিংৱাই দাম নাংজি পুচি KAWJF আতুম পেন কাচুনিং ৰিপৰ্ট For 7x7 Football Championship 2026 Hanjang Langso ke Patu Aklamalong ki Chengpon. Pini ada babirta long pen kado kavya phantame adab ke mea kardom nang pazurik long. Tang te pini ada babirta juitha. Jakhong ni Phaikre Roxy Surihini Renkora Trokarni Karbiang Long Pen Angkido Anparta Lo Charlie Song Osomar Lapen Dibrugar Karbi Lo Charlie Song Atumpen Ada Papor KACCM MLA Dr. Tuliram Ronghangaphan Nang Chitongsi Alang Litum Kidu Kisung ke Boilam Theputak Pinpura Lo Mate Memorandum Pi Pajir Ponlo Lapen an ake prapen ke manga putak CEM MLA Dr. Tuliram Ronghang pen tami ning theklong alam the chichak dunlo son si soang bong pen ki sung nai ke do aboha mate ke do adim athe ilitum karbia khayatum karbiang long pen apara samanat wang pik son si Assam Medical College Lakhimpur Medical College along ason akiso nangka chelang Lapen ti nida satlang interview pen kapre loke Charlie ji aphan ke wang pen chenglok ka bohaji mate ke duadim kavedet ajoyni penang an akisung chitong nang pik anlo lasi prabjin pen Dibrugar arong sopialong Karbi Hemtun nang kimpi serak nang jipusi DKSA kongchun bang Sarbamon teron pen kachuningri pedolo Sonsi bangso Dibrugar Karbi Lo Charlie Asong DKSA claim bang atum lapen BD Suri ki pidun ver BD Saratum chitong dun rinti Igor Karbi Student Association kan si nilitum dak council long lo hapen CM sa pantai nilitum cetong pon lo aprang si ke nilimen ke Sarbamon teron tu nili Dibrugar Karbi Student Association long General Secretary arpusi nili pempon bom hapen nilitum ke klempon bom along office sami ke sung hai pata mi tum dopon bom la Dibrugar along sa minilitum la Karbi student hadak pinangan tumke Halloween pen Dibrugar an pulote Karbi long pen Halloween tuma asinilitum long kewang la parents tum same guardian tum same nang che thon tum tame hadak nilitum student tum si la room hai tame hotel nang ri bidun tha nanglang bidun tha pu la room hai tame kiri bidun tame hadak Dibrugar long ador adam tame sodak la son hut tame pinangan tumke ador ki kom along tangri bidun tha pudak nilitum panang suningi sita pinangan along kinilitum lagi sungi punang kok ketika bangkela ador kami pacimilan tekti pola pinang tesin da nang kok ketika la so buthak pensi nilitum la pini tame CM sarlong tame nilitum nasitong panwang lo la pen memorandum tame nilitum CM sar tame pi lo la Karbi Hemtun Dibrugar along establish mate hadak Dibrugar along nang takim PG phan nilitum pini setong bangke positif si sar penta nang si cagun iglo basically alang li longle hai samin tum han hadak lang konik bomon mate nang tum si ador kom along le long kon tu same sar phan ang pathan toy si sar bang tanil tum phan nang phan ni iglo la pen sar same government pen same Assam government pen same la longle puthak same kaching kipo pu alang sar same na si cagun lo lapen lalu Karbi Hemtun nilitum Dibrugar long kenang sot alamang ke kesu nang cilangta Dibrugar an ke bang tum do pik la cancer along same bang ito lapen ini pu normal kesu same ayah tum ke Dibrugar an ke bang ta do la chakela la hai tum ben hedi lalu plote ke la patient tum bang ke men ke tong hek po room hai ta hedi la si Hemtun ason do pote emithang Hemtun long ke eli tame jong se mithang hem tu ni mithang Karbi si chelang long pote ador kom pen samil tum city long po mate cherabun long po nona bang kenil tum ta adak Dibrugar long Karbi Student Association do usta me ahutan ke do jong na te lo mane ripidun thakte mate rabun thakte te ko hedi la si la subu thak lo nil tum pini ke bang nil tum long non do nil tum long nil tum phan bidi sore nang pidun
the advisor lapu nilitum advisor tumlo lapen lapu ke vice president nilitum president abang ke exam do ko amat tini bang nasi tong iglong ledalo same la pu vice president abang dolo lapen lapu an ke nilitum member ang selo la non Dibrugarh Karbi Student Association lo lapen pini same la lo nilitum Dibrugarh pen dak bang si an hello wing same nilitum bang pen pini arni si sar phan sing kilong pen ning isi sarong pon lo alam ang ke sar same ni dum phan ning na parong pen alang li tamen ang si chak dun student phan chima tha karbi khai phan chima tha pen ni dum phan claim pon na tu sar tamen ang si chak ni chak dun lo la si ning che the bang ke la lo sar mo future long same mate non ke bang di same la so pa chun da prang po la bang ke ni dum ning che te pon bang ke do lo la non la Dibrugarh Karbi Student Association det pula pukalilo nile tumlong nang dodun lo la nitumla Dibrugarh long nanga cherap dun ke la Lakhimpur Dhemaji Sibsagar Tinsukia lapen kaprek kaprek la Upper Assam long an ke nile tumlong parlu pon lo na si Upper Assam long an ke il tum che thek pon long lang nota Karbi hem tu na bang ke avela na si Upper Assam long majok sami mane mentu ni hapunat la Karbi tum tami hoten ke Arunachal tami ke dam tum dado kaprek kaprek dim ke dam tum dado Upper Assam hapunat ke dam lo pulote che thek dun long la Karbi hem tu na ve yar ve ke sang gadim tami ave tapen mupen ke pu son thak thak sila ke so ka che lang tum bang ke la Dibrugarh along wang lo putami dak Assam Medical College tapen ako Lakhimpur Medical College long sami dam pu sami ada Karbi hem tun la hai ka ve jok pen siksak o na si kichu ning ri kang tung bang ke la lo sar pan tamu pen pu teng alang li tanang chichak ke nang chichak lo boy fit sami un an ke paprap je phan sar phan sami chu ning ri thule thot lo alamang ke nilutum ta kisung bang ke la pulo mane mu pen je tham thom tak thak si patient atum la pen guardian parents guardian tum la pen student tum mat sitame mentu ne ke student tum tala exam nang ketok tadu dak la Dibrugarh mate kapre kapre ka tim long tami Tinsukia kapre kapre tim long sami exam nang ketok la hai sitame do la son hut pu sami ke du thai ka ve ke thak thai ve hedi siksak o na si nilutum la Dibrugarh Karbi Student Association la pen Upper Assam long Karbi student do an la nitum chuning rilo la Karbi Anglong Autonomous Council phan la un an ke nilitum la Upper Assam long la Dibrugarh long Karbi hemtun e pabi paprap ji phan la pen kepa establish mate kepa kim pachap ji phan make la nilitum chuning ri lo Ni da sat lang kar jolo mati question paper batai kilik da jok penang anari soi jang atum laso ni da sat lang ki chok dun chi aphan kachi sik atum ning ki duk pen apran kachi endet atum ta dolo Lasi Union Education Minister Dharmendra Pradhan Lasi Education Minister Arpu Penchi Ovek Nangji Pusi Cockroach Janata Party atum pen patir piponsi Delhi Jantar Mantar along kedam tang vosik ni phai inkorener kep arni pen choche junje pin pen kachi song asai deng ponlo Laso kachi song along sonam ban chok ta choche junje pin pen kachi song along che to dun si jakhong ni phai kritrok siar ni an choche junje pin pen ning koi an chok tanglo Laso kachi song along India government atum prabjin pen chingki chingwai dam bek nangji pusi Karbi Anglong Women Justice Forum abitung atum pen India Prime Minister aphan pinpura lo panong si Karbi Anglong DCR deng along pipa jirdamlo Sonam Vanchok amit hang jungjung aphan le kachi song kali lake non ove kimi risoi jang atum aphan akai ke mesen ji lapen mesenang ji pu aphan si kachi song lasika do kawe Karbi Anglong ara do anta kachi tudun pet ji aphan kenang sot do pusi KAWJF teripia mai phi sangpi violet bp pen chuding report Ini nitum dak Karbi Anglong District Commissioner Office bangsi nitum dak isi memorandum mate alu nangki pipan sini nitum banglon bu Karbi Anglong Men Justice Forum dak Bukajan District angkang along branch kedoan amet kitum tapi nitum dak Central Committee nitum chupate pipan sini tinggal bang so memorandum nitum India along Prime Minister Narendra Modi ki hai pan sini nitum panong si Tabang so memorandum alo bangke nilitum pajir pondo through Karbi Anglong DC. Dak memorandum itum kipini ke pajir pon alam thi putha kalalo. Itum ke damtang need a paper anikan bang mate apo bang kami kilik pen student atum aphan mate youth atum akan hok
thit dung so puthak si ni tum karbiang long sorlo song mate karbiang long men justice forum hu tam yalang tum non chi song bom along ka support dun la so puthak si athe pi bang ke tok pon la si tum ka du abi social media news committee ni lo la pen thek long lo je hadak ariso ijang tum la bang so puthak ka che song pinang an ardi ding lo so ka che song along same choche jonje ka che song pon lo la so ka che song bang a hok pet uwe ki mi tum han lo hin mate education na hin la pen texture na pu ka prek a ke thidung a sai phan ke tok pon bang so an ne ta puthak student atum ki tok pen pu thot a ke thiang deng ki dong je phan so phan chi sik long wa fi sa me la so paper bang ke ki lik det mate ka pa chi thang det a join ni pinang an student atum bang ke mi thang kai ki pa loss lo ke ki thia phai da do lo asila so ka ki thia phai mate la so ke loss akai bang a hem tun la pen la so education system bang uwe ki mi tum kan hok thetan ko mathadam si etum man ke do sonang bang tuk kami mi thang adim pen si osi la so student la pen youth tum ka chi song along klam along dun si la pukali uwe ki mi tum kai la pen education bang pang tang nang ji ituma khai la pen tuma data long same ke theke re do unang lang ko ka matha pen alang li same tu che jun je ka che song la dak do dun lo hala so ka che song pini ani kreature ke pleng lo alang li same o so mara phan ka matha uwe ki mi phan ka matha non akai adet misen nai bu ka matha pen alang li la alang deng do lo ko phi same tum central government atum same ka che chak prong alang tuma demand alang tuma ke hang ason pa pleng nun ji kali che chak dun prong pen ti thang natta asi chipa dun hundai mang we Sipinia ni ana bangke ni tum same elang tuma phan adim long aklong long bangke ni tum dun thek thete ma same ni tuma se mate ni tum la bang so a low pen se elang tum han pa jiro dun lo je elang ni tuma ka che song long ni tum bangke pura support dun lo la pen elang ni tum ka ke long same tum lam the pen same tum ar jab dun ji la pen kar biang long ra phan ni situ ni ri ni tuma bangke ini ke lage ka do itu ma thata hai bang adim pen bang long ke che song iphanang tangte put hai sal hala bang ali danang ji education ke itum ke no hok dolo la ke hepati ku blong ben mate education abang ke dolo mo pinap ke nang li hem so marta hala so ang deng along exam bit nang kok do ta hai mo pini ke itum kar biang long long ri so jang dom hala so ang deng long exam ke tok dun du kok ta hai tang te hala so ke rang che song pi dun de dat pen itum ke son la ni do je la si mi thang pen che mat ha si la so ka che song ab thak along bang ke pachun nang ji pu si itum le dun de pu same arna mani pen cheng lok isi bang itum sipa do don pen alang itum aphan support nang ji la pen arja bun thim nang ji pu sini tuma hin pen ke ka do be ara than tamini tuma te ning report la sini tum pen pu kali ka do be ara tum tami si pa do don nang la so ka che song bang pa chun don nang alang itu ma ke mang mane uwe ki mi tuma phan yur tuma phan education system ma phan la hai phan si tum bang ka cherap don pu si tum bang ma tha po nang po la si pini le ma so allo pen jok sini tum bang ke alang tum long arja don lo kasi epang same ko pima di malong same ituma long rilong tenang tang lok ko tin tuma ka song bangke aso putha bang support don po halal Today we are here to speak about or to talk about to reach the message to Narendra Modi, the PM of all India, that since June 28, the hunger strike or the student and youth demonstration has started till date today. It is almost half of the month. 20 days has already passed. We don't want to lose the scientist Sonam Wangchuk, who is not related to India, but then he left behind all his loved ones, his own people, and joined the students and youth of India so that the education system should be changed for the further future. But till today, the central government has not paid an ear to them. They didn't even listen to their voice. Please don't allow the greatest scientist Sonam Wangchuk to die for nothing. He is fighting for the youth and the students of today so that their future may
comes brightly into the nation. The people of Karbi Anglong may think that the incident is taken place at Delhi. It is not our duty to raise a voice or to give a memorandum. But here we have to understand, because education is for everyone. Education is for our children also. One day or the other, our children also will reach into this stage. So for that, we have to raise our voice to reach to the PM Narendra Modi and then Amit Shah, so that they may take as early as possible the necessity step to fulfill their demand. The demand of the demonstration is that the Education Minister Dharmendra Pradhan should be removed from the chair. So this is our appeal from Karbi Anglong Women Justice Forum of Karbi Anglong in Assam, that he should be removed from the minister chair. Let the other person sit, so that he may continue or he may support fully for the forthcoming student and youth. Lastly, and last but not the least, we appeal once again to the Minister of Assam also, and then Narendra Modi and Amit Shah, listen to the voice of the student and youth and discuss seriously before Sonam Wangchuk's health condition become worse. This is our request, this is our demand from the women of Karbi Anglong, Women Justice Forum of Karbi Anglong in Assam. Thank you. Phai Krit Roxier ni Adapor Phai Sirkep Apor Malompen Hanjalangso Sport Association ke Pathu Aklamalong 7x7 Football Championship ke Pathu ke Chengpon. Labangso 7x7 Football Championship ka Chepatir Pipon laki Hanjalangso Sport Association Satum 68 KASA Foundation Day Lapen 50 Hanjalangso Sport Association Foundation Day Celebration Aputhak Pacheton Dunsi Talondunlo 7x7 Football Championship ke Pathualong Aluhi ke Chitongdun KASA Dun Maipu Jibon Chandra Pathak Abarim XEM KAC KAPTA Chunbang Songbe HSA Chunbang Amit Purante Rang Rup Singh Rongpi Rup Chunbang HSA Bisnulek The Pachethang Chunbang Penchenglok ke The ke Dingatum Chitongdun Si Bang Somai Long RDP Dun 7x7 Football Championship ke Pathualong 18 Timatum Chepatedun Lapen ke Wangji ni Phai 19 July Arnisi Angdung Kiti Pathu Ponpo Aluhi Sarpo Manpen KACEM Sangpi Kadom Terang Pita Chetong Dunji Pusi Birta Ribdun Lo Bokajan Hanjanglang Sopen Bisnulek The Nang Kilo Birta আজি আসলতে কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ 68 ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ কাছাৰ আণ্ডাৰত যিমান চাব এছ'চিয়েশ্যন আছে চব জেগাতে প্ৰত্যেক চাব এছ'চিয়েশ্যনত আজি স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ ফুটবল খেলা হওক ভলীবল খেলা হওক বা এথলেটিক হওক ইত্যাদি প্ৰগ্ৰাম ৰখাৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ Hanjalangso Sports Association 75 years celebration of the part হিসাবে 7x7 এটা ফুটবল টিম কম্পিটিশন আমি আগৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka paro Koilamati Havar Bophongasar Arong Mini Stadium Dekhruma Thoilong Jakhongpo ni Phai Krit Roxier ni football ke pathu ke kat ka chepate la pen volleyball ke pathu pensi mesen pentalon ponlong pemelo
Nilip Sport Association amai phu anparta Chokhihola Town Committee Chairman Vincent Ronghang Kongchun Bang Noa Phangchu Abarim Nilip Development Block VDC Chairman Barim Proben Tokbi Lapen Ongdung Manpeng Kido Kethe Kidingatum Chetong Dunsi Bang Somai Long RDP Dun Halapu football ke pathu ka cepati ponaterang lake Phonglang PFC Lapen Kolamati FC atum angbongsi pathu ponlo 1.0 pen Kolamati FC atum chepa hai ponlo la sohut Francis Teron pen goal isi thapsi hapu Phonglang PFC atum aphan parem ponlo Chokhihola 9 and Kolamati 0. Council Kasa Foundation Day ke paceton den pen litum ala so program pen tum di polong long lasi especially ladak host mate daga jitu Kolamati sports club atum talang tum litum Nilip Sportation pen tumang so program ngadeng long nang paceton den bolang tum so perfect lo lasi ke mangilang ni stame litum sports akhir bang kene tumang so si ke aprang dunia pen tum boy kon wal Nilip Sportation pen anan तो सर पिनी पीपीएफ खेला दोलो दा pini ladak ke football volleyball lapen athletic ladak di ponong lo nitu अला फुटबॉल तो कमा ला विनर के सर football pini winner ke lake dak Kolamati sports club en si hai pon mo तो के वांगिल runners up ke ladak ke pilo Phonglang pi sports club en si round tum runners up ang long pon के वांगिलांग लाना तुम नीलिप स्पोर्ट एसोसिएशन बेन नीलिप अंकांग लाउ नॉन ओवे की मिगी थुर मी तुम हान फुटबॉल पुनो क्रिकेट पुनो ला के फतु हिन कांग थुर पॉन्जी फान नांग तुम को पिने फ्यूचर प्लानिंग दो मा lasol jadi tum kai tame pacetang pon bom lo je penangan riso jang tum tame non lang dam lo budi pute game and sports lo penan ke patum lang dune det mate patu de son se sabos tame ni tum bang bori pun bom lo non idea tin tame ni tum son se football volleyball lapen ason son cricket se tame ni tum son se pun bom lo lasi ning khelo ai riso jang tame hai long participate no budi tang te tum Nilip Sportation ta prangan kilo din pasi ning khipon थैंक यू सर si media bitung han chor perfect lo pini ladak Kolamati mini stadium long pini labang so Kasa Foundation Day 68 ang deng pini labang so pache tonun si Kasa pen jitu directive teng ladak association tin tamen son khela bang si bipon nangji ani si one day khela pai pon nangji football itum dak bang bipon lo football volleyball la pen athletic bipon lo kasi chun pon pe melo pili ason si itum Karbi Anglong sami sir Dr. Jurem long hangalang kimang pon sport culture bang alang pathe pon o la pen pinangan ari soi jang teman kan poli plan ning hang pik puna taksi kini ni long sitame ason Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tangte pini adab birta juitha tangte pini adab birta bangke kangtonik lo kado kaveta me 2 me thak me kurwang thru